Hello mga kanans, maayong gabi kanatong tanan. Palihog pamatian ninyo ning interest sa March nga week. Aron mabaw-an ninyo kung isa ba sa inyong interest na apil diri Mauna ni siya karon. Napalit niya sa Dipolog Central Trading and General Merchandise. Rensan Kabuyaw of S. Tagum City. Napalit niya ang atong na sa Perpetual Pharmacy. Judith Sawayan of Barangay Mount Nebo, Valencia. Napalit niya sa Himedco Drug. Mrs. Avelina Mananaong of Aluran, Misamis Occidental. Napalit niya sa Uptown Pharmacy ang atong product. Emily Jeans of Basag, San Carlos, Valencia. Napalit niya sa RX Plus Pharmacy. Mary Jane Pipito of Pinamangguan, Kadingilan, Bukidnon. Napalit niya ang atong product sa HK Pharmacy. Marilyn Margin of Nueva Vida, Mlang, North Cotabato. Napalit niya sa Minbel Pharmacy sa Makilala North. Linji Ann Pakot of Pulumulok, South Cotabato. Napalit niya sa Road June Pharmacy. Villables Amigos Tapit of Kinakap, Dina, Zamboanga del Sur. Napalit niya sa Mona Pharmacy, Pagadian ang atong product. Hi to Glenda Condes of Santo Niño, Malaybalay. Napalit niya sa Matinao Store, Bangkod. Mikaela Cutav o San Isidro, Valencia. Napalit niya sa Himedco Drug. Resisa Medrano Silway o Pulumolok, South Cotabato. Napalit niya sa Farmacia de Bron. Genevieve Tinonhay of Kadingilan. Napalit niya sa HK Pharmacy. Arlene Ubaliparto of Pagadian. Napalit niya sa Baul Pharmacy. Yusita Bakang of Alani, Blantapan. Napalit niya sa Balansag Pharmacy. Eusebio Mendez of Romaguo, Kibawi. Napalit niya sa St. Martin Pharmacy, Don Carlos. Iglionor Campomanes of Pagadian. Napalit niya sa New La Botica. Glenda Higumon of Lamanan, Kalinan, Davao City. Napalit niya sa Butika Karina, Kalinan. Maricel Badan of San Jose, Malaybalay. Napalit niya sa LK Pharmacy, San Jose. Piti Sumagang of Larayan, Dapitan City. Napalit niya sa Biomedica Pharma, Dipolog. Lizzie Cuenca Windam of Dipolog City. Napalit niya sa Lourdes Pharmacy. Jovi Durango of Magsal, Giniyuran, Valencia. Napalit niya sa Himedco Drug. Jovelyn Nara of Calamba, Misamis Occidental. Napalit niya sa Chunbi Pharmacy Branch 1. Maribeth Caporte of Casinio Apartment Door 2, Ibarlisit, Barangay 30, Cagayan. Napalit niya sa Save More Pharmacy. Presencia Nadella of Bisayap, North Cotabato. Napalit niya sa Royal Pharmacy. Donita Siringan of Zamboanga City. Napalit niya sa Joas Pharmacy. Melona Alboro Cagas of Molabi, Zamboanga del Sur. Napalit niya sa Salog Therapeutic Drugstore. Crescencia Nadella of Misayap, Cotabato. Napalit niya sa Royal Drug Pharmacy. Marivic Bantaculo of Kalumpang, General Santos City. Napalit niya sa Ashfair Pharmacy.